Ngumbau Situ. Musiaisia nina udhocha ingi twende na kilunkitu cha Ngumbau Situ. Valandi ni wakivila cha Ngumbau Situ kikalilwe ni mwini wa miaka ya tene. Ula ni Bosco. Mulwa nisi aingini mwisi. Na indi nina udhocha twende na kilunkitu mudhanani wa mundi twende na kuiwa charo chake cha ukumbo wake kiritwe kiiliata. Na indi Bosco wita la miaka nitawena miaka yana ata ndeni wa wini. Ndeni wa wini nena miaka miongo tatu na ele. Wa, miongo tatu na ele. Na ndeni wa mbandi susio ndewa inie na sio wakunami hiyo hii waina vocal hii kana weka hata na kasi ndo sio ndeni na kunami hiyo na nineka vocals. Wow. Na ndio tuonge itina banini ila nini sivinda uyatene kana ivinda yumya kesu ivitina oya mundu wa family kanani na kinengo cha kwina kanani na muthinzi wa kwina andu ethi atita mekwelewa no ethi ona ndwisiwe mwene unakutwika wina choto na kwambela ba in terms of ku the studio wisino uloto no kwata kwoko wine nake yani wisadia wikivindune ndwisiwe to na kumilata ibinda yu yambe ni kenda uthi studio na kutwika wainete waina bandila mwatrinete imwe yabwa hata experience yambe ya kulika studio na ku record. The experience is there. Although it's the most challenging part. Nondo ni dunia na tuishi kila kendo chuande waweta mbesa. Going to studio it's money. Production itself yanda mbesa. Promotion yanda mbesa. Distribution yanda mbesa. Kwa that experience za umbingo wa medho nondo nikendokia maando na ngaine wa mbingo iye ando nema ya wane tobesa anenga tobesa na mulekala na studio that experience yo there in a lot of challenges like kwa ando inge na indi ibinda yu ya tene na oyu undu mwa ando lewa kana undu mwenda studio moka record ni uo mundi ku recordiwa aye umundi netukilianetie tukanda digital ukethia thunye no nilika studio ne nyoka neo wiweka nena producer na nga record wathi wa orchestra not even one man guitar wa orchestra ni connected lead na kuna rhythm na kuna bass na kuna drums na nga kuna ile set of percussions tenne tuanda studio ando 13 ando 15 na mo record like 75% mistakes nondo moina enough fundings sia kwekala studio like a whole day etha webeta studio masaa 3 withukuma ng'anda na masaa 3 with at the end of the day you have recorded when a product lakini hizi ekamakwa ni mundu artist aunenga like 25% correct 75% mistakes you weuka ukana wa track ukawa ino ni 16 track ine 32 track ine 102 tracks kwa your guitar will be here rhythm either bass either kithembe ba kwa etho betisi ngitane these others ndo etamba nasio we ukabangitane urekebisha la guitar that part nondo ne digital ze utalela ze ukakwekuma bau baba makosa usosia naona kwa recording zo mundi kwa mundu kuelewa music no tusindane ona anthesanza cause kendo chetwa digital pai digital na digital B kila bandu yetegemea na ka producer wako asome tata asante na hindi Bosco bondo nithietwe ndi notice kana ndi mana mala maingi kila bandu bonde wetwa withi wa utambanitio na mwendo waku na wasisia muthenya no munde withia aini atu ukuyana kane metu withia maikuona misita undu wa bata ndisi utona kwa sera ndu withia mwini no kwina pala wathi no bo ukwiko maundu make
na niki wathukanyo naku ndisi nundu we ona miaka winine na kuikala thayu ikalite ndisi ki wathukanyo kiukila bana ndisi utona kwa seta kila ndo kwa seta no kimwe nyembe ndi mwana munini iba unabika ni mundu munenga ndaya ni brand ama public figure na nina leo lead by examples ngoni imwana yika naye ni onzea this is the way to go nundo tumwana tu nichona tuitwana metwana te stand nundo ko mwene kainamba umina kulukulu ni sawa kana ukwata kamuimbaje kaseo ka tabia nzeo kakwatana na kamweletu na kwa tabia siako itenzeo niki mbe mayodhana times ya kusoma na tabia wendo ni muthuku nundu wa mino tawala in the first place ukilalinda ona no dike kundu ukelila yu takomana ni endete ba paiki ndo ni yake imbe kanesa takutamba ni yake beti chako pe useo mwingi ela mwini wa wathi utamba niti na kibeti chake mbe wa yesi eba zote siesa ukuona nisi kwamba unoti bando ni mamake na area naona na wasa kuona yu mundu wena kesikati uko manda Bosco na wea na wea ne biashara na nenge nake wife ni wa manager ya biashara ni wa manager wako ni wa manager wako na nene ya wathimo na ngona ngai ye mulekela nondo utambanya na kibeti chako sure last time ninyane naye hero wa music Eastern region nene nakwatie award kuma kwa president na yu award yoma kwa president yuma to the people of Kenya na ela nensie kwenda mana kindu kimwe cha tumiane kwa that medal niko tembea na kibeti chako wow kindu cha keli cha tumiane kwa medal niko the visionary nondo na inete Heroes Day the song Heroes Day na inete the year 2000 na niwe se katiba kokie after 10 years kwa sindu icio ndasi ya combine wa mundu ata wane muka amenaje wane muka na vision na focus niwona kwa nyangenda utabia imwana nesia tweli tulato seo tuinamba siawa na etha ni wonie kamwe ndoto cieni ciegana wakenga kandika box umane kuma yala kandikile box ketwa kako matuikie kendo kiwa kimwe ni chauke utuma mutatembea paikitumi na waenda etha we mwini kulo endete kwina uithi withi akatano mau discuss yewe ilobi ela uthandika na your wife pe undonge meomana mana ai titondo tiobanga you my wife either my protection either my insurance na my guardian niwe kila kindu na nitu compliment yana almost kila kindu ni pa kindu no kila angeka ayu kula kukona kithoi pale kwa ninyo mundu ume ni mweta atoka kalande na kaambia kindu ke tambo ke sidia December nyacho mambo kenanga time nikale toke engage ne nake tuka deliberate tuka sidia tuka decide kwa ni kindu ke maana muno mwini aitambania na muka nundo ameta wa maafisi mesa umana musimamo wako they become friends they even become friends to your wife niki ni mesi kaedia kakange kaipo kaipo na kaitoneka na kaikoka nuona nekalete wow na ndini wa miaka cia ku iwithitwe miaka ela withitwe ujina
ni bawa ina kwa metho kwa kusisi kwa metho na kwa kuwa kwa ngo ukasia isu niyo ya event kana ya ichathi kana wa umbano munene nthini wa ukumba wa kuwa kuina kubika umunthe. Sure cia cionthe cia Kirilembe cia carnival na pau ne bononie na lesa ngasi nene wethia keka ne bekaleka engasi no kwekalanga isu ne cio nonie show cio kiwa na ndoima ukethia Kalonzo ebau Madam Ngilo ebau Mutua governor ebau governor wakwa Kibutha ebau enau ukethia ni show cia ndoima na keka ntukwata show ta isu mutumia ula sobe show isu eta Ndangeli kono baka ngondi ne ndait keka ntukwata mukamba ungeta Ndangeli dika Ndangeli ndapengeswa aina mubango wa Kirilembe pa Kenya kitha na bando ta Bomas whereby tukatesa utalii wito our music our designs iku Situ mabisa maito makwa tubia na after another 3 months to an exhibition abroad like in the US Germany Switzerland mundu su ne wabanga siendo ile akama wayo kwa chango mau ukethia okay financially ithi to ya faidi mono nundu nengi nake ulo bangete chathi etha wa bangete ufaulu na muthiwa no musala aikwibokela mwaiwanie ko undu na kwasia ni muthuku kana no kubenie ni wa munengie kila mwaiwa mwiwanete ni watonanga kila na ewie chambe kana about cia thii cia kwa nene cia carnival ni Ndangeli kubenwa license ne carnival ya kola kamba as we speak ni idie twena record akamba ya kususa carnival on a theme night tukate wane Mulembe ikate wane coast night coast night ikate wane Mugithi nuona kwa keka ti carnival ku frustrate Ndangeli aina ability za utwekalia ba na muingo na baikendo keseo takeuju ukethia pa project yene yende na kuanza na moko haso kwa unye ciathi ila nonie cia enene ti cia carnival na kobe kimwe chai kenene Bosco Mulwa taiwa wow na indi fau ni voti kwenda kumenya kilunkitu cha umuthi tuko mane chuma chokite vala pia watwitikilia tigavikia kumwete madam wa kunthini wa Kilungu tunena ngiova nini nikenda atavie tumwili tulatwi tutwa wa uyu siri ni miao ya kwikala wina mutumia waku ena kinengo kana ena muthenzio wa wini miaka mingi na ino tayo musiaisia mundu kwenda au kwata ba kana akwatia ba ilani namba ya simu namba yakwa ya simu musiaisia wakwa ni 0726 03346 ningutungelela 0 mwanza ile thandatu 0 itatu ina thandatu asante musaisia vauni voto avika mwiso wa kilunkitu muthenani wa mundi ndi utungia muveano ndo akutambanya na itu na ine chumwa chukite tuketha na kengi Bosco Mulwa tiwa inesa Ngumbau Situ Ngumbau Situ